ngicela sisondele kancane ke nithi ngiyaxolisa ukuthi nishiswe ilanga kodwa lenishisa namhlanje liyagcina akiyilela nsuku zonke khona intwana encane nje engiphazamisile kodwa hayi kangako athi naye mhlawumbe kodwa ukuba beke kanje kumfundisi ake sithi bangcwele ake sibonge lo msebenzi ongaka angisho ukuthi nizokwenzani mhlambe akaze ngubone umsebenzi ongaka nami ngithi phela impela ngiyesa hayi namhlanje ke bathande kakho lugobile uphondo uyashoka ukuthi uma uneligasi enhle noma into yoyishiya kube khona abakulandelayo angithi imvama amanduleka abantu ubaba wakho ehlala ku7 room sama phela wena ukuhlala ku14 amen ngisho njalo masuluthi ma wena uzokwakha kuthi ubaba u7 room wena uqhamuka no4 room febona ukuthi iyaphansi ke lento amen haleluya amen inkosi enibusise amen